Ćao svima, evo ponovo novi video. Inače, pričali smo u nekim od prethodnih videa o Živku Nikoliću i rekao sam vam da je to jedan od mojih omiljenih reditelja, a možda i verovatno većine ljudi koji gledaju ove videe i uopšte se bave filmom, da je Živko Nikolić legenda koja će teško biti prevaziđena i nadmašena u nekoj skorijoj budućnosti. Danas ćemo obraditi jedan od filmova iz opusa Živka Nikolića i možda jedan od najzanimljivijih njegovih filmova, jako su svi, kao što sam i rekao, specifični i svi oslikavaju običaje i generalno, da kažem, sudbine malih ljudi, kao i veoma specifične situacije koje je svako od nas u životu prošao, a onda to možete vidjeti na filmu kako se ljudi u tim situacijama ponašaju i snalaze i iz toga izvaditi i dosta komike, ali i naravno i tuge. Film o kome ćemo pričati, to je Ljepotna poruka. Film, jedan od najpoznatijih filmova Živka Nikolića. Film je snimen 1980. godina i radnja filma je o siromašnom mladom bračnom paru koji živi u crnogorskim selima i koji na nagovor rođaka njihovog, koga glumi inače legendarni Petar Božović, silazi na primorje i na primorju se zapošljava u hotelijerstvu, to jest na turizmu, to jest turizmu, da bi išao u potragu za boljim životom. Mladi bračni par glume Milutin Mima Karadžić, svima dobro poznat, i Mira Furlan, koja je bila jedna od najlepših glumica stare Jugoslavije i možda, da kažem, jedna od najpoželjnijih isto glumica. Inače, radnja filma je naravno spomenuo sam je, a uglavnom se vrti oko toga da je običaj da u crnogorskim brdima i kršu, da kažem, selima, ukoliko je žena neverna, muž nevernu ženu ubija maljem preko pogače, i to je jedan od običaja koji je, da kažem, drevno poštovan i prihvaćen od strane zajednice. Mira Furlan kao jedna od glavnih uloga u filmu, ona se tradicionalno zapošljava, znači, kao sobarica u hotelu, i s obzirom da je hotel na nudističkoj plaži, ona nakon konzervativnih shvatanja jedne zatvorene sredine spoznaje neke nove stvari, vidi da golotinja nije sramotna, vidi da čak i seksualna revolucija je nešto što je prihvatljivo i jednostavno poželi da živi tim nekim drugim životom. Naravno, ona uz podsticaj, da kažem, gostiju tog hotela i generalno tog raskalašnog života, kako bi rekli za to vreme, postepeno oslobađa svoju tradiciju i njenu neku sputanu senzualnost. Ono što je, recimo, jedan od kurioziteta ovog filma, da je u ovom ostvarenju bilo dosta golotinje, dosta scena sa nagim telima, sa nagim ženskim telima, što je bila svojevrsna revolucija. I recimo scena kada dva Crnogorca šetaju na turističkom plažom, to je nudističkom plažom, i vide gole muškarci i gole žene, je jedna od revolucionarnih scena u kinematografiji. Inače, Jugoslovenska kinoteka je u saradnji sa Centar filmom restaurirala ovaj filmski klasik i 30. maja 2018. čini mi se da je bila specijalna gala projekcija u Jugoslovenskoj kinoteci i, da kažem, nedelja posvećena Ljepotni poruka. Ovaj film preporučujem da pogledate obavezno.
Verujem da će vam biti zanimljiva. Ukoliko ste ga naravno gledali, obavezno ga gledajte ponovo, jer je ovo jedan od nezaboravnih filmskih klasika jugoslovenske, naravno i crnogorske kinematografije. Pozdrav!